Kastala ti biyag! Ay, wan, kura! Nagpipintas adag iti alahas ko. Oh, kas iti da iti suot ko akwintas. Ay, 24K da ito ya. Nagngina ano isaldak da itoy. Ay kaat na yung bagkapay adura. Tada anak mo amang manggad ijay Manila. Kat dakil ti sweldo na. Ay, wan, podno da itasi ka. Ay, swerte kami, anaganak na. Ta, agdamnam ay kami ita. Kas jay ati anak kura, ipaay na tinamay kadagiti dadakkel na. Wan nga raw, tajay mat anak may ay basay ti matmatgadan na iti panaglaklako na iti ice cream. Mas dawak taapay akastada ita anak yaw. Imbag jay anak ko at abasiray. Nakasapol iti panggadan na adakkel ti sweldo na. Sa bagay, nakadapaw mat nga may di anak kaw iti kolehiyal. Ay, maladura, no awanan ti ibagam, ingkan, tanay inak pa'y aglaba ijay balay ni Dunya Carlota, isopay ti matgadak. Alam nga road, inakon, narigat mo tumataktak ka, Cora. Sayang mat nga agpaiso ti matgadam, ta isupay nga igatang mau iti bagasyaw. Sige! Uminom tayo lang! Ay, apo, ado ti kwartak! Ado ti arak alabad ko! Hoy, mayat! May ramag tayo! Ano sa aswerte? As di kumakanayong! Una! Alo, di kayak dadag! Tainton, mga ipaw idyan ako adakkel ti sweldo na! Agpainumak tumanan! Hoy, mayat! So, sige lang! Agran na daw! Tira! Libre na harap ko naman! Para to! Wan! Alo, uminom tayo! Iuray man, ibusan tayo dahito yung 3,000! Nag-enjoy tayo! Kabayatan nga dakota! Ay, sika, Norlen, imayak dito balaya. Taumay ko ibaga, alipato mo ni Henry nga anak ko. Mawatam, Ha? Ni, apay ka din na Dora. Apay akasta ti ibagbagayo kanya. Ay, sauce tadi, paila makaawat matidang nga. Nana. Mom, Norlen, denggam to ibagakan ka, wan? Alingagam ana imbag, ket awatem ana laeng. Nana. Di yat para ite anak ko. Oh, naawatam. Ha? Ngamen, nagpuskol ti rupam. Nana. O anya, naawatam dagiti imbagak, nainayad mo't ka tinamayak anang ibaga. Iso nga imposible adi mo mawatan, anya, Norline. Nana. Lipato mo ti anak kaw, tadan sa bali akaayan ayat na ijay Manila, period, no erase, mawatam, ha? Inak man langan. Una yan ni Nana Dora. Nagbaliw at talagang ti ugali na. Kanti pa nag-ararwat na. Nakabakya pa yan, itinagnat. Ay, anay ka! Ay, una yun ti inatikayan ayat ko. Daytan tumat nga minta kundi bakya itinagnato. Naligos lakit nga ron. Wag na, Maridonita. Awisin kayo amay, nasa nga pamilya. Inton Sabado tirabe daad na maangay apaskaw iji balay. Ay katmayat. Wen maray. Agpaltyonak iti babaw. Anya ka diti okasyon, Berdem ka day. Ay saan, maray? Umay ni Henry, agawed. Iso akayat ka nga da maangay apaskan ijay balay. Kaslamat tan balikbayan. Wala, ta syempre, dakal ti sweldo na ijay Manila. Iso masapul mo't nga agpaskan kami, Iso nga umay kayon tuwan.
Ay, katuan Ay, adu ti makan maray. Ago, makayunto Tamok matkat, adi kay nakaramraman iti agkakaibas unay ataraon. Anya. Iso nga umay kayunto asa nga pamilya. Sige. So ting-ting man na ita gitara tagkakanta tayo, Josep. Ayos! Sinibuharan tayo, tigatad ni Henry ng anak ko. Sige pare, kanta ka! Sige, kakanta tayo Okay. Manat! You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't break my sunshine away. San ko kaya ti kasto yung aramiden dananan kong tatang, Norling? Agasa? Kunang madlano, balik bayan ako niti dahito yung inangay da apaskan. Ay nabay amon, takastada nga rudmat. Di ka pala na irwam kadakwada. Tunggal agawid ka, agselebrar da. Uwan nga rod. Uray bagbagak mat kadakwada nga uray saan taurnungan dakit diti kwarta. Henry. Kaya't ko nga gurnong da kuma. Tapnoadan to si dadaan nga usaran mo. Ito nagkasapulan da. Hanggang saan mat tabaraw uboy damat. Bay amlat ta itan. Noan niya ti pagayatan da. Bay amon. Basta si ka, agurnong kalata. Tapara matla iti pagsaya atam. Uwan na, Norlin. Nangro na pa tapanggap kong agkalay satan. Ay, talaga asaan kami anapan iti paskandadura. Nakapangpangas, naglastog sika. Apay aya. Imbaga nakit din asaan kami kano anakaramraman iti na imas unay ataraon. Agasla imbaga na ngay sudalang ti makabaal. Kasta. Intun kwan, intupak ko kwan na ti kwarta mi ije bangko. Ay saus bay amon maray. Saan mon atutupan ti kasjay apangas? Ay, naimbag ta nakapagtepelak iday. Tano saan? Ay, jaklamon no anya tinaaramid ko kenkwana. Amangan paikit din no binarsak ko iti buti ti arak. Ay namaray bay amlatan. Saan mo nga ikan kanaw? Tapno na talinay ti panunot mo. Kastala ti biyag maray. Wan matkit di Ay, makauma. Malakit din maray. Yagmun tay bugo nga gat-gatangag ta inak agluto. Wan atoy. Sige, ingkan. Nanang, tatang, nagsubli ako ng Manila. Kaya't kung ibaga kada kayo, adi kay kumagbarayo boy. Agurnong kayo kit di. Tapno ito nagkasapulan kayo, adan to kautan nyo. Ay na, Henry, anak ko. Anya nga iti serbiti biyag no saan kami nga gragsak ni nanang mo. Adda nga rod kwarta di happy kami may kininanang mo. Kastal na ti biyag, anak ko. One month. Agatagad bidag iti kayat mi agatagan Anya nga rod. Ada nga rod kwarta di gastusan. Kastala ti biyag Henry. Nanang. Tatang, maditi kasta nga ramid yo. Di kayag pangpangas. Di kayag pangpangas na maditi kasta. Aginot kayo kit di. Bayan na kami kadi anak ko. Unay kandaya. Basta pauitan na kami latay ti kwarta Tapno kanayon kami anaragsak. Mala, agiinom tayo lata. At na kwartak dita 5,000. Impauit ni Henry. Believe kayo ba, tanya? Wala, paray! Believe kami kinado ti kwarta yo! Ay, katuwa na! Katatado ti kwarta may! Isungaro na kayat kumata painomay. Tapno may ranon kayo may! Kung mata di kayo makaraman iti arak no di kayo librigan. Oo, sige, ginom tayo. Ano ti pulutan tayo? Agpulutan tayo lata. Agranag tayo. Tado ti karne ijay rep may! Norlin, kumusta kayong kanimanong Henry, boyfriend mo? Mayat lataan, Belen. Adda parikot ko.
Ti na ni Henry. Di na kaya't ngagbalin ang manugang na. Ay, takasanumot nga men. Pada ka laang amamirmiraot. Idintutan ni Manong Henry, kat dakkel ti sweldo na iti Manila. Un nga rod. Kan amom ka di, Belen. Kino na kanyak ni Henry nga iti mabit kat agkalay sa kamin. Oh? Talaga? Ay, kat mayat Agpangadwa ak nga rod no makikalay sa akin kwa na. Ta saan nakmat akayat ti inana. Hoy, makikalay sa kakunkwana. Mayat mat ti ugali ni Manong Henry. Saan mat ngay mala iti ugali dagiti naganak na? Di makikalay sa ka? Kan maysa, saan kayan tumot a makikabalay ka dagiti dadakkel na? Allukuyam to ni Henry, adito'y kayo balayong nga agnaed. Na, wow, mayata, ayo, nakatataera kiti na ito asuot ko. Apagiso, nakapumada akpay, ken, apaw, nagbanglo akpay, sakit, nakapulo ak, ken nakapantalonak iti slacks sa nangina, sakit, apaw, nakasapato sa kiti nag-isay ta, ninginaan mo't lang, mayat, ken, apaw, adapay rilo ka nanginang mo't lang, ay, bakna nga, iti na ito alangang. Santino, di ba panap, Aldo? Oh, bayan pati porbam Wan bakit? Daman natin tara kakasar. Sa klatan ti mapan, di mo mat kaya ti umay. Na, nagsiksi ka tadi ti asuot mo? Nakabistida kiti na pintas with shoulder bag. Kompleto ak iti alahas. Kan adapay kwarta iti shoulder bag kaw kas kada shelf. Gure ka bakit? Papanambot ngay. Ay inak makiparty iti friend ko balikbayan. Ay, sige. Agkoyog tangarodan na rumor dito balay. Agsinatan tulagan ni Jailay. Ay na, nagtarkat pa rin. Wala. Natawara ka talaga. Sa nakakaskan ka, di na mo nga ornosan ti bagina. Pwa! Wala nga rodan ti postura mga tao. Di mo pa'y mata mo nga ornosan ta bagay. Ay, awan lahat ka lata Nagpangasmut na kaya tao. Mas dawak mata. Nauray gayam si ka. Kat naawis ang mga anak iti kasar dito. Jak ninamnama. Nagpangas ka ba't tayo naldaw? Naimbag kumaman, no kwartam ti bus-bus-busan. Neta. Pagbanbanugan ba't ngarot ti anak mo? Malas day anak mo. Tanadaan itikasken kalama. Pangas! Mayat mo't day taritos mo, Dora. Maibagay kan ka. Ay, syempre. Sikan ati adda maigatang na iti aritos a gold. Bilibak mo't kan ka, Dora. Sa anak ba't akas ka nagiti daduma dita? Feeling. Kundi aritos da. Kundi alahas da. Ngampi kimal. Saan akas ka nagiti aritos ko tunay na tunay. Amin nga lahas ko kat pudpud now. Kaslag paspasikat ka. Wan ata day pasikat ko. Maditikas ta, Dora. Di kang pangpangas. Di tao apangas. Maisarsara. Friend, uray pangasak tapod numat amin nga ibagbaga. Ay, kakadua. Amiga, umay kayon tagbulrom tayo. Ay, una yan. Awan mat lang mauray kung nalugan nga agpaili. Di tayo pa nga gururay ak. Agsubliak man lang hindi di budahan. Paltog din nakapaturungkan ka. Usubam amin na pagananay mo. Amin nga dadi tabagin. Usubam. Anya,
agraman alahas kan rilom. Angam, Darsam! Ako rayak laangan dito igit ti kalsada iti pagluganak nga agpaili. Dagitin tumat kakadwa ka babakat tadida kaya ti makikuyog kanyag. Yung anya ko bangay. Gusto mo mamin na kawas mo. Itad mo amin ka na kami. Ito. Amin nga day ti bagim. Agraman alahas mo. Gusto ba? Agraman ka po. Agraman! Darsam! Talusan! Paltugan na ka! Balat kayo dyan, no? Gusto na bandukar. Saka-saka pa nagnag na nagkapoy di barangay ti kumparik ang nagkasal ti anak na. Nabandugak pa yan. Sagsakasakit na lumaban. Dura! Dura! Sino te? Andyan day tangay tsuram. Nakapantikan, nakabrakal hangin. Uray si ka. Nakaprip ka laan. Nagtumpong na kinagpadamag din kita niyo! Hoy, matayo kayo ditoy! Ay, kumayo tayo ditoy! Ay, Aldo. Na-hold upan. Dura. Nahong dapat mang. Ay, unay kayon nga agasawa. Unak no asinon nga agbala nga agasawa nga awan kaus na amagmag na iti kalsada. Nakayumat gaya. Awan to dita. Nahold up kami nga agpatpadagan ni Aldo. Nalbagata sana tibiyag mi tinalada. Nutikat na kiti alahas kan kaos mo. Napagbidutan da kami abagtek ija ile. Iswadi da kami intal talag nagiti nagkitawan mi iti tulang. Iswa nagnag na kami langan nga agawe. Kat nainbaga. Tanailasin da kami. Kat sinartungan da kami iti kalsada. Narabian kami ngamin, anak ka po ijay syudad. Iso nga intulod na kami ti anak ko, nga adalugan na. Ay, kitaan nyo man la sila ngayo adwa. Daytan, diyang ibagbagak iti dura. Ama di, ti pangas. Tama isang makalaan. Ay, pangas kayo ngamin nga agasawa. Lastog kayo. Iso akas na tinagbanagan niyo. Naisarsarak kayo. Saan kami ito niyag pangpangas? Tabangan no ti biyag minton ti holdapan da. Agbalbaliw tahan. Saan ka di Dora? Juan Aldo lakay. Agbalbaliw tahan. Titan, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, ana daw iti pagsasaw ako na. Titao apangas, may sarsara. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na tibiyag! Kasano daytan Martin, awan man ang trabaho. Sapay na ibusan ti bagas tayo. Kasano adi maibus ti bagas tayo? Kat ipadpadawat mo la kadananang kan tatang mo. Anya nga ipadpadawat asasawam. Kaanong pa'y nagpadawat ak iti bagas kadakwada? No, kas di nga awanak. Ay unay kan Martin. Kan may no padawatak man ida, awan dakes na tanaganak ko ida. Kumaano nagbannugam, saan mo't nga rod? Anya? Oy Martin, saan ko nga ipadpadawat ti bagas tayo? Nang runa pa'y no nagbannugam, taamok ti ugalim. Imot ka. Uray dagiti dadakkel ko. Imutam ida. Natural. Nagbannugak da ita. Ingka mangi remedyo iti bagas. Awanan maisaang. Ay, sige na. Impadawat mo, di sikat ti mga remedyo. Saan ko nga impadawat ti bagas tayo kunak manen, Martin? Di mo ulit-ulitan da ita. Taawan kinapudno na.
Oh, adtuyan ti bulbuluda, manang. Ay naading ko, agyaman ako na Talaga nga awan amok asabali apagutangak, no di si kala ang akabsat ko. Tano ni nanang ti pagutangak, agungot mananday dyan. Sapay jakpay nabayadan ti sigod nga utang ko kankwana. Mano aya ti utang mo kan ni nanang, manang? 1,000 Ay, Ay, agyaman akmanan aading ko. Imbaglangan tadanayra na naidulin ko. Alang arudan, inakon, inak gumatang iti bagas may. Ay, nakaluto ak matlaan. Bagad, mabisina kaon. Wen, Umuna ako naman. Itayak pa yung mabisi. ay naurahin tabiitan adag iti ubing. Tanapandalain subli tay labban ni Nana Suling abinulod ko. Mabisinak nga rudan. Apay numaulserat? Adda pang paagas mo kanya? Wala, umuna ka nga ruda namangan. Taurayak dagiti anak ta. Anyat si Danaya? Dinengdeng anasagpawan iti ikan. Ala, umuna ako namangan. Anya ka matan lakay. Inibus mo matan ti sagpaw ti dinengdeng. Di mo imbat yan dagiti ubing. Tapno makasurod ang agsida itinatang. Anya, uray kumamot sagay sa dalaang nga ikan No adda sagpaw ti diningdeng, saan danton asidaen tinateng. Tadjela sagpaw na ti sidaen da. Nagadukat arason mo. No di ka katrawag, salbag ka. Tatang, nanang, ingatangan kayo, tisidaan niyo akarni. Ay, agyaman kami, barok. Wan, nagsweldo ak namin itay, Ketni. Nakisyenda ako, niso nga ingatangan kayo na tisidaan niyo. Ay, kastaman baraw. Ay, pagyamanan mi unay Ngamday, ay unamot ti pamilya mo, wine. Imbes nga igatang mo iti si daon, may. Igatang mo kit da iti si daon dagiti anak yo, barok. Sang kay madanagan, tatang ka nanang. Adu dagiti ginatang ko. Isong inyalaan kay latan. Alang araw, di mo baybayaan ti pamilya. Katagyaman kami, wine. Wan, tatang. Kamadanagan, kastala ti biyag. Ilakam ti katukangan, iti pagsayatan, kunadang arod. Ay na, agyaman kami no kasta, barok. Ay, nagsayaat ka, amanugang. Martin, inak ije balay da Mrs. Lee. Inak tumulong nga agdalos ije balay da. Agluto kanto iti pangaldawan nyo Agawid kanto. Tasi kanto ti agluto. Saanan tamaki pangana kun ijay. Isurot mo dagiti anak mo. Anya, ay sus, nakababain mat. Ano isurot ko pa'y layda? Nukasta nga rod, agawid ka nga agluto iti aldaw. Katsi ka ngay nga agluto. May mayat mo't lang no si kati agluto, tanay mimas. Di ko namkit day. Sadot ka, salbag ka. Ay, na. Nagdagsan to'y hapkaban na bagasin. Ay, na. Hindi mo, Martin, day tamasabat ka. Ay, Martin! Suplatan man day to'y awit ka. Ay, na. Nagkuna ngamin nga agawit kayo iti di yumawait. Ay, na. Kita kayo man lang. Ay, na. Ay, nagalasin day siya manugang. Ay, linabsan naklatan ti lukaw. Di naman lasinublat mo ti awit ka, abagas. Itulod na ko may jibalay may. Ay, nasurong ko iti day siya taon. Basuro na ka talaga ka ni Martin. Di nakpaya mo at tulungan may. Ay, lakay. Amo na marigriga nak iti awit ko, half kaban. Linabsan naklaang, adinak man latinulungan. Ay, bye-bye, amo. Ahal? Pa'y sirbi na dyan manugang. Naimpag pa'y ni amboa, tambonak ngay sakay. Lakay. Doon niya ka tinangayatan ni Doryakan kwa na. Sa daw? Pa! Ala, bay amon ko nakmat. Sana balay, tana isang putmon dito balay ti half kaban, abagas. Wala. Ang amsan aday tati pakaluksawa. Ludi ka tay manugang mo asa daw. Ha!
Soron ko ni tikas siya klase ti tao kan manugang. Lakay. Awan pa'y pakaay-aywan iti dayja manugang. Soron kaon. Nagyaman na. Nalpasan. Manang Doya! Ala! Sige tagbalbalsay. Kapilitan aading mo. Tano diyak aramidan. Awan mo't pagsungrod na eh. Sapay awan igatang ko iti LPG. Ay, piman kamet manang kuaya. Adama asawam. Ngam-apay ngay asan ngay su tagbalsay. Ay katsakon tadyak mauray nga aramidan na dayta. Ang manang trabaho ti lalaki dayta. Uray, takabaula ka din ko. Ay, una yan. Piman kamat manang ko. Si kapay anak ki asawa. Tanakatumpong ka iti awan nakem na nga asawa. Ay na, piman kapay manang ko. Martin, umay ka man agbalsik ita ijay balay. Taawanan ti pagsungrod may. What? Siya? Pagbalsigan yo? Awan mutla ti aramidam. When now, adda ka din napatid nga aramidam. Ita. Awan, nanang. Angam jaket agbalsig. Ay, tangdanan kan Basta umay ka agbalsig. Nilangan dorya ti pagbalsigan niya. Kabalan naman. Anya! Jak makabalsig, tanasakit ti sikat ka. Ay, dalpas matlangan. Ay na, kung na nga ipabalsig ko kan ni Orlan. Tadimot kayat ni Martin ti umayagbalsig. Uray tangdanan may kumakaninanang yaw. Nay, nabalsig mo igaya main. Wen, tatang. Sana bali tao matsarak ko ita Domingo. Iso nga inmaya kon atap no, imbalsigan kayo. Malaa ka si kakarodan at itangdanak. Apo tatang saanen. Apay atang danan dakpay lang. Kaslasanda ka manugang no kasta. Ay na, ambo manugang ka. Nagsayaat ka kita manugang ay. Ipanakil ka talaga manugang ambaw. Ay, padakalakay! Dumagas ka pa dito yung parangan mi Uy, padakalakay. Umay ka, padakalakay. Tagmerinda ta. Ay na, sige man. Ay na, dumagkasak magagpaiso padakalakay. Pag isaw, agmerinda, kumani di nakita ka lumabas, padakalakay. Naimas ta merienda ma, padakalakay. Ay, wan, padakalakay. Kamutay kan kapay. Ay, mabit lang at ay nakmangalay ti kapay. Ay na. Ay, agyabanak, padakalakay. Ay na, kaya, padakalakay. Ay, wan gayam. Ay na. Padakalakay. Damagak man kan ka. Kasday ka di atalaga ti ugali di manugang mawa di Martin. Apay? Una, taiso ti nayabak at ang danak amang sukat iti dideng ti kusina may. Ay na, pangaldawan. Ngam di pa na ikapat ti dideng. Ay na, awan, padakalakay. Saan ko amay panakal na dyan manugang ka? Nyambo manugang ko ti talaga anasaya ta manugang. Aya? Hanggang nun ni Martin, tukak. Anya kay ti pagkarit na dyan. Sadot lang arodain. Awan pa'y respeto na makada kami akatugangan da. Ay, kasta aya, padakalakay. Ay nawain, padakalakay. Iso ani ambaw ti idayaw ko ang manugang ka. Ngamen, ay nagsaya at ang manugang sika. Responsable nga asawa ken ama ti pamilya. Ay, sabagay. Pudnot ako na ang padakalakay. Ta nakitak iti na minsan. Ang nakasusoon ni bakit na iti linaban na. Ay. Sarsarunon lang ni Martin. Di na pa'y sublatan, mate. Tadikat ka asi di asawa na.
Ay, wen, padak alakay. Talaga asadaw. Ni ambo ati panakil ko launa yung manugang. Tamalaksid ang nagagayt. Amo na kami pa nga respeto akatugagan na. Talaga nga ipanakil mo launay ni ambo ang manugang Ay, wala. Sa bagay, tay kunada nga rudan. Ipanakil ti katugangan, tinasaya at na manugang. Ay, gusto ta ko na ang padak alakay. Ipanakil ko launay ni ambaw. Nagsaya at amanugang sika. Nagalasan tinadamag ko nga ibagbaga ti amam, Torya? Nga niya. Nga dayo ka nga ipanakil na ni ambo amanugang, ngem iti siyak. Ha? Intun masurunak, tutupak ni tatang mo. Tanya ti aramidam. Bituga ka. Anya, talagang awan na kamo anya. Bitugam kit din ni tatang. Kat isumat ti mangirugrug iti di mi pagkinawatan. Ay, oray siyak, Martin. Kanunungak tinakunan ni tatang. Amas ipanakal na ni ambo ang manugang dangam iti sika. Ngamen, awan mat survive. Anya? Talaga man. Anya kumamat ti survive, malaman. Irresponsable kan to pay nga ama. Agawam to pay dagiti anak mo iti makan. Awan kat na kamo Oh, at itinatgadak bakal. Ingka gumatang iti naimas asidaan. Nasaya at magtadanat gadam. Wala, taintad ni tatabag to tay sweldok ang nagkarpintero ije balayda. Nasaya at no kasta. Gumatang ka iti naimas asidaan. Inakla padigwanda na ng kantatang iti basit asidaan. Anya? Una, tayong bagak apadigwak ida ita. Saan amabalin? Anya? Nagbanugak day taing gatang mo iti sidain. Iso adi mo ipadawat. No nagbanugam kuma, di sige, ura ipadawat mo amin. Anya? Basit mitla day ito ipadigaw. Kan imbagak adidan agluto iti sidaan da. Iso anam namaan da to'y ipadigaw. Padasam nga ipadigo day tata, disnugak tangangam. Anya? Ha? Aday ta! Indi sokon iti lamisaan day ta nagbannugam! Ito pakunto pa iti tarupam! Sigay! Lamutam amin! Tangay nagbannugam mat ako dam! Ha! Manipod ita! Isinamon ti kalderom! Salbag ka! Ay na, ami ading ko. Apalan ka talaga. Ngamin, di ka agkonsumisyon iti asawam. Ngam siya, ay na, bumakita ka dagos no kastoy. Kat, talaga mo tabing makutan tayo tsura, manang. Nauma akon iti ugali ni Martin. Iso aday jay, insinak ti kaldero na. Anya? Makamon iti kanin na, tamakamuak matan iti kanin mi kadagiti anak ko. Anya? Ay unay daytan? Ay wala din ko. Nauma ak ngaminin at talaga. Dorya bakit? Inapuilaan tinailuto ka kanak. Tawan mo't iluto ka si Dag. Mabalin ka di nga ibingayan dak iti si Dayo abang Saan ang mabalay? Maako ka di ti konsensyam ngagsidsida kayo iti bangos. Idinto ta siya nga asawam kat awan si Dak. Ay katanya ngay nga raw. Makamukamatan ay iti biyag mo. Tasya, nagbanugak da ito'y Martin. Kastala ti biyag Kanya ti kadam dito'y balay ti manugang ko amanakan, Martin. Sige ambaw. Inakon imay ko lain subli to'y binulod ko anak tadam abuneng mo. Sige tatang. Inakon. Sige Martin. Panawan ka pa di to'y wine? Noon yakat ti aramidem dito'y Adi ka kumapan ag trabaho. Tapno da ipakan mo iti pamilya. Ay. Anyan ti panagsasao ti katugangan ta kanyak ambo. Si kalaka na yun ti pampanakal dagiti katugangan ta. Masairak. Kastala ti biyag abirat. Dumteng lataw ti pakasairan. Yan ket di, agbalin kumakarit tayo takyan ka. When, nabirat Martin, agbaliw ka, tapno maragsakan mata, dagiti katugangan ta,
Kan kastamat ni bakit mo? Uwan, abirat ambo. Sige, aramidak dayta. Gaputa talaga apapanawon na ko ni Doria. Laglagi pem abirat, tinasayaat nga asawa, nga ragsak ti pamilya na. Tinasayaat ang manugang, ipanakkel ni katugangan. Awan, abirat. Laglagi pak dayta nga imbagam. Ang balbaliw akong nagpaisaw. Tapno agragsak mo ti pamilya. Ala, nagsayaat man launay dito abirat. Itan tinaggibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipanakkel ti katugangan, tinasayaat amanugang. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Mamang, ibalon ko nga'y mapanakagiskwelahan. Ay, ano sa mun aday ta? Awan mo't kwartata yon. Di pa'y mat nagsweldo ni papang mo. Unay mo dun, para lang may sa atuto ka bananak yun. Awan pa'y pang soft drinks naman. Awan nga ron ti maramidak. Awan mat nga ron ti mangayab kanyak kita nga aglaba. Anya mo dun. Syakla ka na yun ti awan balon na. Dagiti ka adalak, inaldaw nga da balon da. Ay, ano sa mun anak ko? Ano kayat mo ti makaadal? Ano sam ti awan balon na? Iso nga rod ako nakamangan kayo, sakbay amapan kayo agiskwela. Tauray awan balon nyo apang merienda. Inton siyak ti makaadal, mamang. Saan ko akayat ti kastoy arigat ti biyag? Ala, saya atom nga rod ti agadal anak ko Saan ka pala nga makin-inaram? Saan mo? O sige, mamang. Bye! Sige. Kaasimot dagiti anak ko. Awan pa'y mabalon da mapanag-eskwela. Naimbaglangan ata nasingpot da. Kasano? No, adabasit masapulan ti amada. Inom na pa'y lang, mat. Sino nga iti saan nga agbisin no kasta? No mapanak mat makilaba, dilawan na. Kaya po, amok la kumakastoy, tadya kon nakias-asawa kan ni Bart. Ano sama, anak ko? Isumot ti kinayat mo, iday. Iso nga awan pababasulam, Nasingpot mat idi baro nanang. Pagaro pag-ayamat akastoy ti tungpal na. Talaga, matakasta. Adda dagiti nasingpot no baruda. Ken agar aram da paylaeng. Ngam inton adda asawa dan. Adda aminan kadakwa da abisyaw. Dagiti apuyo ti pakaasyak. Awan pa'y mabalon da merienda da. Aya. Mabiit laeng. Daytoy. Alaom to'y duagasaw. Para ka dagiti apok dayta. Ay na, agyamanak nanang. Dakkel tulong dayto yan. Apay, awan ka di obra ni Bert ita, Adamot nanang. Duang aldaw ang nagtrabaho. Ngam sweldo na lang iti may sangal daw, tinted na. Anya? Inggatang ko na iti bagas kan kape, kas kada asukar. Anya pa'y ngay. Adamot kagudwat kilo nga ikan manumot lang ngay dayjay. Ay, day matkanti kasta. Jak pulos namaan akasta ni Bert. Ay, maibos ti anos ko no maminsan. Ay. Sa katagsapol pa'y tinaimas asidaan na. Agungat no awan ipasango kan kwa na. Ay, awan panunot jay asawam. Ha? Iso nga rod anong maminsan. Katsak malapdan ti bagik ang mga pakan kwa na. Ay, uray siya kano kasta. Umak nga rodan. Ay, gamaging ga iti mabalin anak ko. Liplikan nyo ti agapa. Nang runa no si iimatang dagiti anak yaw, tadakas tibo nga na dayta. Yan, kakada! Kakaiso na nga, damay nom. Pare ba, at dansa agad dakkel akong trata ma. At damat basit, pare kaloy. Naka-advance mood na tao. Ay, sumat lagaya ma. Open man ang tiinom dito yung store ni Nana Elma. Amamudak mo siya tagpainom kaya kadwa. Sky is the limit. Uwin nga naman. Dahil tati magustuak kan gagad pare. Sige, agpulutan kayo. Awan pa rin. Sige. Open tinom kan pulutan. Sige. Ay, bar! Kangay, ang pagpainom mo. Bayadam nga raw, dagiti utang nyo ditaw. Anya?
At pagpainom mo, di kay makabayad iti utang yaw. Unay kayo matan Nana Elma. Bayad na mo pare. Manola! Aga na indua gasaw. Nalagayam, dahil si talaki din. Nagado na sa uyo. Ay iraman mo nga ron abayagan Malugi da tao gapo kada kayaw. Tayo ka din. Ang DSW dito istor ka. Wen, bayadak inton madamdama. Awan parikot dita, Nana Elma. Paid aminan na ita, inton madamdama. Awan madkit di bibiyang ko kada kayaw. Ang salbang kay kiday. At damay inom yaw, awan alpaay iti pamilya yaw. Kan awan utang ita. Wen, danag mo na yan, Nana. Kaiso na nga do't kwarta kita. Wala, bayadan nyo adagos ti alain yaw. Anyak? Inton makainom kayaw, malipatan nyo manang tiyang bayan. Una yun. Ay pudno mala, manida. Grabe kayo, mate. Ay saus, natahur kayo no inom. Ngam no agpaay iti pamilyayo. Ay awan. Abak yung man no agpainom kayaw. Ngam ti pamilyayo, agbisindan. Ha? Salbag kay kitday. Agpami pamilya kayo pa'y lakit day. Anyakit na Nana Elma na yun. Nakaskasaw, sakit eh. Agad ka na. Ay, so na nga damay na. Sa to. Ay, no diyo bayadan adagaw. Sumapan kayo laangan iti sabali nga istor nga aginaw. Ay, grabe kayo mat Nana Elma. Saan amabanglas dagiti lakok nga ara? Sige, bayadak ka dagos tinumin me. Uray pulutan. Ayos, sige. Kita kayo may. Day tala pakisok muna nyaw ti pagaliston nyaw. Day tala agsipsipot iti pakisok muna nyaw ti amuyaw. Ala ka da. Sirmon tinayin ti pulutan daw. Iyon ni kaskaso ni Nana Elma, shot kit din. Ay, di kay masuron tapod no ti bagbagat kada kayaw. Nagdadakkel kayo akarnay. Ngam di yu amaw ti agtrabahaw sa daw. Why? Nalabsak da papang, kanda mang Carlos, mamang. Nabartak damanan iti tiyanggi ni Nana Elma. Damot lat kwarta na ayinom na aya. Siguro nagaduda mo tijay sangot iti Tirsina. Sakit na kaar-ariwawa da pay. Bida manan ni papang Ala, agsubli ka iti ayanda, ta dumawat ka iti maigatang iti bagas. Awan pa yapoy tayo. Da kayon mamang. Ang tanak tumanan Ha? Kan adda pay homework ko, mamang. Ala, siyak nga rudan ti mapan. Isumat lajak mauray asumangpay, tanabartek manan. Mabuto nga kan papang. Nangrunakat na kainuman. Da kayon timapan iti ayan na. Sige. Ay, nalabusan ti amayo. Ay, saan ba namanusan ti kastoy? Ay, pare. At the police, delikado kan. Pulis nga? Anya ko manod na. Pispisak to pa. Ano? Ay na, nagmayatan ti biyag mo, Senyor Bar. Mayat nagganas ti biyag mo. Sige mo, gayam. Di na biyag ko. Ha, naimas talaga ti arakan niya. Pagpaganas lang, mat. Makapalok magpay siguran niya. Iso Nana Elma, mangted ka man mat iti sa nga butilya nga arak. Vina. Alan Nana, mangted ka, ta uminumak mat. Mayat siguro tirik na ti aginom iti arak. Vina. Wan Nana, may mayat siguro ti arak ngam ti bagas agatangan kan masida. Makapunas iti bisin ka ti arak. Ay saus, Vina. Mayat siguro ti agbartag. Malipatam tibisin kan parikot mo. Ay, kwa! Pare Bert, kumuna kami pa ya. Kakadwa! John! Mama doon! Mabit lang kakadwa! Ang shot tayo, pay! Awan! Di kayo pa'y pumanaw! Uray ka big shot ni Bert! Pare Bert. Sayang tilibre nga arak! Kan saan aya, aday tamat ti kay kayat yo, day tati sapsapulan nyo, ti adamang painom kada kayo, iti libre, mare. Gina, gawit ka. Dinak man ibabayin dito eh. Anya nga gawid? Kunak nga ron nga ginumak mat, tamayat gayam. Awan gayam parikot, nga uray awanan niya po iti pamilyam. Nagsayat, abiyag, tagbartag, saan aya? Gina, sumardeng kan. Amom ka din nga awan niya po itayo ita. Nga awanan lamutan, dagiti anak mo.
Ngam adamat may painom mo. Da kayo. Gusto ka dila tandam mo yo? Dagbartag? Intayon, babandaw yung ito! Ay, Makamente rin! di nakibabal ha, nay. Mabain ka kadagiti padam nga arta? Dagiti awan amuna no di agsipot iti pakisukmunan na? Dagita ti kabain mo? May kanda ka aya iti kanam. Kabain mo ida. Ngam di ka mabain di tabagain? Ay na, Bert, naumakon. Saan kon amaanusan ti kastoy abiyag? Iso atangay irresponsable ka nga ma. Nasaysayat no pumanaw kami langan kadagiti anak mo. Tapno awan mang dilaw kan ka nga agbartag kan mga ramid iti kay kayat mo. Kabagis, naanos ka nga nga asawa ka. Ay tusaklang ti kasta, sinaak na ita lalaki. Awan sir-sirvi na nga asawa. Manong Itong. Nagpangas. Kunam no asino a politiko no agpainom. Agbisin mo't gayam ti pamilya na. Fay, ay na nagmayat a pasubsubanan. Naglastog. Manong. Di kailangan ta pampanunutan. Nabayagan na binanatak ti asawam kay. Ay, bye-bye amon, Ay, Manong. ngayon ka ba, guys? Ipagpagapukla ka dagiti kana ka. Nang runa si kakabsat ka. Ay, Kung namlan na sino. Ay na, makapahay blood. ay, basta bye-bye amon, Manong. Ang mga no isupay ti pakairubrubwam. Basit langan ti yano sa kinkwana, ading ka. Basit langan akam malina. Ha! Para manak no una, para manak! Ayan ni Mamangyaw, May. Nasapa mo't anak karumpuat, Papang. Napanan na. Amok pa yan. Ada papanak kung nadamit laang. Nagturungan na nga ta. Itimplan man iti kape. Nagsakit ti ulok. Hangover manin Salpag kiti. Naladawak kiti na nagring. Adda kumapay kita, kakontrata kita. Ekwa, awan kape, Papang. Salbag. Ingka umutangan na. Ay, mapainak. Saanin nga agpautang ni Apong Elma? Kandi kampay nga rod namigat kan ading ko. Ha? Naimbag ata awan klase mi ita. Magalasan. Sige, Papang. Inak ijayan dalo lang. Darang ada kilap banda. Peste. Pimanaw da siya babae nga awan pulos makan. Wisit. Nuutang lading itot ber, jak ipautang tilakaw. Agbayadak matitiutang ko, Nana Elma. Ay, kat no bigbigat. Utang, sakit arak manan. Bungarak nga rod. Ay na ber, di mo lakasyan tay asawam. Bigbigat itay, bimulod iti pagpliti ng agutong. Di magas dito ni Vina? Wan, masyanak. Iso nga inikak iti 50 pesos. Apay nga nga agudong. Mapan ka no agsapol iti pagtrabahuan na. Nga uray para labawan no para lako iti tsindan. Anya? Tawan ka no matgayam mauray na itinalay nga asawa na. Kasta timbaga na? Nga ibarbartek na kanumot laang ti sapol na. Adda may painom na, ngam awan maipakan na iti pamilya na. Nagalasan. Sika, tinagalas ti aramid na, Bert. Saan mo nga mau ti agpamilya? Puisit. Sirmon lakit nga rodon tinaganap ko. Nagadulakit din ay ati kasken ka. Nga irresponsable nga amaken asawa. Kaasipay ni Vina. Apay akas tatilagam si ka, Bert. Umayak makikapi tatang. Apay, awan kape ije balayaw. Nay, boss. Pati pamigatan, awan. Ngem, adda maigatang iti arak. Ken ipainom mo kadag iti parkadam apadam asarang usong kasta kaday. Ay, ure ka di madda kayo, sermonan da. Ay na, Bert. Saan ko akanunungan ti style mo nga agpamilya? Bulok. Ha? Sana dakas, taglang ay, sagpaminsan. Agam no kasta, amaliwayam matan ti pamilyam, anya ngay dayta. Talbag. Sermon sa pailat, maganap kumot dito. Oy, saan pa'y lasir mon dayta, oy?
Balbalagan ka lang anak kao. Tauray sak nga amam. Saan ko akanunungan ter aramidam? Ha! Mabainak pa ikit din kadagiti na kay kamangam. Nagadulakit tayo nga muyo. Pumanawak man langin. Oy! Saan ka masuron kadagiti bagbagak? Baliwam kiti ti aramid mau. Nakababain! Okay ka sa no? Di bad shot ka man nun, tore. Nasaysaya at dito ilangan balay ti pag-iinuman tayo, pare. Kinapudno na. Jakon kayat tiaginom iti sangon ti tersena ni Nana Elma. Jak kayatan amaulit ti pan nakaibabain mi. Gapo kini Marivina. Bakit tula ko madya sinalbag idya babae? Ay sana. Delikado kan. May demanda ka. Bawsi ako nada. Ha? Violence against women and children tayo, Jacob. Mabalinda ka nga idarom. Anya nga idarom. Asawa na. Ada karbangak amang disnog kun kuanan wag kang mali. Maditikas ta pare. Awan kastay pagsasaritaan na nasaya at naanyaman ti parikot yo. Sika talaga. Iso nga iti kabiitan na panahon pare. Ay, ingkay urnusan na ti pamilyam. Masaya tadakan malay nga babae. Nabambanugak, Bert. Sino tinangtad ka dagitin sangpat mo, ha? Tilalaki man niya! Kanya? Kasta pa lang ti pasabat mo kanyak. Magpudno ka? Awanan ka itibayin, Bert. Magpudno ka! Ay! Ibakanag! Masaksakitanag! Hey! Subli ka! Di kang masinag! Kung saan iwag-wag ko kan kalay daw kutsilyaw! Nalabas ka na! Awan lang arudan ka taramidam anak sayang! No di tagbartag! Kastapay lang taramidam! Hey! Ilag mo na ito kutsilyo! Kunak mata di kang masinag! No di mo kaya kadagas di mapasamakan ka! Nya? May turadnak pa'y akabilan, tatang, nanang. Kaya't ko lang matatulungan. Tabaybayan na kami matapamilya na. Kinapudlo na kat binagbagakon. Saan ko akanunungan ti anak ko? Ang pagsaritaan tayo kumaday ti abanag. Gapo man lang kadagiti anak yaw. Dagiti apo kumi kada abalayan. Ay, oray siya, kat jak kayat ngagtong paliti kastoy. Panunutin niyo dagiti anak yaw. Anak ka. Papa! Nana! Ni Carlo! Pina! Dakas din na pasamag! Apay! Ni Paribert! Pinakpak na iti butilya! Anya? Ay, sa dito ti ayan na ita, Carlos! Pinakadag iti pulisida! Ngam intaridan sa iti ospital! Diyos ka, unay lakit din da dyan tao ayan. Sakak! Isunay tang tibong at kinabartok na. Anya ita tinagbaragam, Sana na makakita ti may sa amatam. Gapo iti panang pakpakdan iti butilya. Depak ti babawi, nanang. Saan laday ta? Dao mapayon ni Vina iti aramid mo. Plano dan ti agawid iti Pangasinan. Akadwa na dagiti anak yaw. Pangasiw, nanang. Kadwanda ko mamakisarita ka ni Vina. Akid daw iti pamakawan. Mga nagpatinggaman langan iti karay. Sana nang. Isa patak. Agbalbaliw akon. Ay, saan asyak ti pagkaryam? Ni Vina, ti kasaritam. Da kayaw, agbalbaliw kayo matag. Tati tao amang martag. Awan, tinasaya at apagbanagan ti pamilya na. Wala na. Hangam na maksayanan at isuki yo. Di ka matan aginom ditoy. Ay, sana napatagkanyak day ta. Basta makitak lakit day, anasaya at kayaw. Sana bali nana. Aginom kami matangam sagpaminsan tulayan. Ay. Sana napalalo. Nasaya at launay, Carlos. Iso adi kay makaasawa, takas tayo. Asino nga'y timayat nubartag kayo mag. Kat bareng no agbalbaliwan ang mamimpinsan ni Ber. Agbalbaliw at talagang nana. Nadidigra iti napasamak yan ko na. Kitaan nyo, saan na makakita ti may sa amatana. Iso adi kay urayin ang
Akas jay mo ti mapagtengyaw. Sakbay nga agnakam kayaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Titaw amang Marte, awan tinasayat a pagbanagan ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo anapoluan. Kastala ti biag! Ay sus, podno ti kunakson nga. Nagampang mo't daytan. Kat nga dasawa na. Dayta nga rod ka, talagang ampang. Ay, syempre, aday di Saudi nila kay na. O di syempre, agsapol iti sa balay. Ay, Nagdakusan nga aramin. Di na lang mayura yan iti asawa na. Ay na, anya man ti chismis mo dita. Maditi kasta. Pag chichismisan nyo man ti biyag ti sa balay. ni, adda kayo gayam dita. Kahit si Kamat Sonya, Ah? agpada kayo laab bimanyas ti dilana. Siyak aya. Katno ni Ana ti agis istorya. Madiday ta. Kasanaw no maidanon kan kuana. Di gulo manain. Tilalaing yung agparbo iti istorya ako nak. Agpaiso mat ita. Uray pay. Pakasagnan nyo ngamin aya. Dumaw dawat aya kada kayo iti kanan na tapakibyangan nyo ti biyag na Ala, wanan, tata. Nangabak kayon. Inak man langan. Hey. Manlakibiyang alaklakayan. Anya ti kunam. Awan, kupayon tinangagyaw. Nagdakasay. Masuron amadilaw. Makasarak kala ko maitimang tibab di tangiwat mau. Uy, tungit! Mana nga? Naatak manen. Malas at talaga. Agawit ak man langan. Kapuludan kay tipuna, mana? Saanan? Sige, papuludan. Kasingiram to iti sa bali abanag. Ay, pakpakawan. Ngarod, libre. Chek! Sana kakas ka ni Merleng ano maabak, umutang iti puunan na, kalpasan na kat. Ay, nagsao ka man na, Ana. Matakdaram day ta? Ano man ita? Saan ay anag-date kayo? Aso? O anya? Ha? Nakauwi ka? Napuntaw, saan ka lay? Alfon, ha? Anya din pulong da kanyak si Kana. Anya maninday tayo? Ikat laing mo nga agsagap iti damag. Chismism ka no ni Merling. Kanuray ni Susan. Tinangibagakan ka ti chismosa. Ay naana aya. Agnakam kanto lang ata. No siwakan dan tangangam. Ngek. Tandanam dito nga ibagbagak ana. No di ka pa'y lagsardang iti kinachismosam. Makamukan. Patsyambat na kita. Sige, saan ka pilitan no di mo aklunan? Ngam agalwad ka. Tano si ka tinagbasol. Saan ka nga isakit? Anya? Bye-bye anak nga asawam? No awan basol mo, isakit ka. Ngam no si ka tinagbasol, makamu ka itibiyag mo. Pulos adi ka tulungan. Nang runa, no pa kay babay ng ti pamilyata. Binayaban ka, sika, Ana. Tada reklamo da, kontraken ka. Reklamo, kapitan? Asino mo ti mangireklamo kanya kat awan mo't dakas ngar aramidak? Sa anak mo't ngagtatakaw akas karagiti daduma anang nga nga opisyal ti gobyerno tayaw. Tapno ireklamo da kuma iti korupsyon, uno plunder. Hay! Sa anak mo't apidafis kamkwen? Seryoso da ito'y, Ana. Saan arabrabak? Apay, kapitan. Asino ti nagreklamo? Kan anya ti reklamo da? Inreklamo na ka ni Merleng. Tachis-chismism ka now. Anya? Ichis-chismis ko? Saan mat, kapitan? Ay, awan amok iti dayta. Awan! Saan ka apilitan ang mga klon ita, Ana? Kaya't kung agsango kayo dito'y barangay hall inton Sabado, iti alas 10 ti agsapa. Wala, kapitan. Day talaki itin. Sigurado ka? Wan, kapitan. Anyakit din. Awan mo't inararamid ko. Agparparbuda, Sige. Maamuan to nga rod no sino ti agululbod. Agparangkanto dito'y barangay hall. Kaya't mo asawan, Ana. Saan ka nga ron amapan?
Ay nasonya ulawak kaya amapan. Anya? Linang sutam ni Kapitan? Naglakat ek pambar. Siyak pa iti kunam. Ay sus, agungot lakit diyan ni Kapitan. Bibiyang ko pa'y. Di oray man asino ti agay ayab kanyak dita. Oray pa ingata ni Pinoy. Anya? No hasino la ditan ti madakdakamat mo anagan. Ultimo presidente. Mapilit dak aya amapan no jak kayat. Grabe ka mat, Ana. Ganawan pa'y nabalod iti kastaan niya. Makamu ka. Wonso niya. Nagloko mga ngaminan da Merling. Kat nagpaisumat nga daaramid na. No awan ng kwarta na. Tila maitongtong itnan. Agraman kararwana. Podno, pakunam. Ita, kundi dalos. Kundi awan aramid na. Asus ka, Sonya. Ha! Shakti bacham. Kinadamot na kay baga kanyak iti dayta. Oh, makitam. Ano na abak? Pautangan ka ni Alphon. Inton kwan, agkuyog damot ten adwa. Kat pambaran damot ten timapan ang merienda. Kagayam, sa balay ti aramidon da. Ampang! Dilagbaeng! Ay, winkayam. Ningay Susan. Pudno nga tanga da relasyon da iti kumpari na. Wey, adda dagiti makakit-kita. Nagkuy-kuyog da. Kat mapandamang mangan iti restaurant iti ilay. Amangan no pa'y bayadan na pa'y di lalaki. Asus, adami din dita Anya kumapay nga itinamnamaam. Ay na, di lamasyan iti asawa na nga da iti abroad. Wan nga rod no di ka ampang talaga. Hay! Piman mo't nila kay na. Anya man ang tipag-chismisan nyo dito yan, Sonya. Ana! Ay! Bibiyang mo kumamot si ka, Alphon. Rod Saritaan ti babae da ito'y. Saan ka sumagsagpaw, tadakos? Limalakyan ka, chismosaw. Pasyak pa iti chismoso itan? Pudnamot! Adda ka no nakaistorya am nag-date kayo kan Merleng iti naminsan naabak iti tong AIDS. Alphon, nagditan nyo mat ngay. Siguro, napan kayo nagbuya iti sini anya. Ay na, nagkasat kan. Sigurado na ita Ada pa'y siguro tangdan mo anya. Ay, salpag kayo, babae. Amangan no sa baling tumanan, ti maturturong dayta. Panawan kayo man lawan. Makitam, Ana. Ay, appear! Di appear! Ay na, napadamgisan. Isu api manaw adagos. Ay, puno lakit ding ada relasyon da kan ni Merleng. Nagsinapaw da akasla tong is. Sapaw. Pudno ka di dyan nadaman ko, ha? Ay, anya manin aya na ita. Asinungat na ka ni Sinyang, tayin chismis mo. Ay, awan amok dita, bestre. Saan ka di abin nalaagan kan nga isardang mo daytan? Siyak pa'y latong tam. Tinungpadak lang arodan. Nalabas ka mat, bestre. Kunak lang arodan kan ka. Di ka ayunan no nagbidot ka. Nang runa, no kasta at chismis tiga po na. Amok ngay dita. Nakababain ka kit di Kay kayat mo nga awagan da ka iti broadcaster kas kada chismosa dita. Kan anya pa'y dita. Saan mat asyak tinangirugrugi Di oray man. At daya karbangan nyo makibiyang itibiyag ti sa bali Kayat mo nga rod asikamat ti chismisan da. Anya ko mati chismisan da. May papan kanya katawan mat made. Nga aramid ka. Saan kan nga kalintigan ana Isardeng mo daytan no kunak. Sakbay asiwaken da tangangam. Amangan no agbabawi kan tao ngam naladawan. Ay nawan, Ana. Isu asimangpot dito, tamasiko. Nagampang dayta. Kunampay Ay, sa bali tinapan na inadal iji Manila. Timot mapan agpasikaw ti inadal na. Kinahabil ka no pa'y kit diyan ni tatang na. Oray asino matano kasta. Pagkat adalam, imbis nga HRM ti kurso na. HR matgayam. Ay, kababain. Kastay may sapay ako nada. Imbis a psychology, psychology. Tidakas na pa'y. Adda ka no asawat ni nakasikog kenkwana. What? OMG!
Anyan tao, MJ. Ay. Ay na, wala na. Iso adi na mabalin nga ikasar ni Karil. Ay, oo na yan. Nagada pakiboyprinan na. Iti pa'y ada asawa na. Siyempre, mas expert ti ada asawa na si ka. Saan aya? Ay, kasimot nga rod ni Karel. Aganak nga awan ama ti anak na. Aganak nga awan asawa na kunam Mystic ka, kastay kunada. Chismis mandaitan. Pudnomat nga men. Da kayo matgayam, tatain nyo. Ibagbagami lang mo, tinasagap mi kan ni Ana Adamag, tatain nyo. Api siyak manin ngay. Katno sika tinang ipadamag kanya. Sika, Ana. Pakal alam iti sakit mau ti laing mungag chismis. Apay nga minamasurundakot pudnomat. Uray man kit di pudno. Anya nga minaya ti bibiyang yu iti biyag ti akin biyag Da kayo ay ati mangmanggad iti pagbiag da. Ay, sige Ana, agsinatan Baliwan tanto langan ti agistorya. Adda ka man dito'y paradaan iti tricycle, sika Ana. Ha! Apay, bawan? Maiparit? Ha? Into madamdama sa bali man ti masagap mo chismis, ha? Bibiyang mo kuma, sika Alfon? Ay, napo. Sinipangol da ka lang aruda, hindi ka pa'y lagnakan. Ay, awan bibiyang mo. Biyangot yakit di Masuron ka agad pudno man. Chismoso? Apay, amok ayamat dagita, no awan mangibagbagakan niya. When ato day tamot lati sagsagapam. Didakis na sob-sobra ang istoryain dakin ka. Makitam! Amo matlagayang asaan asyak ti ponda kita. Adagis istorya kanya. When ngam nainayunan mat iti kinaulbot. Sumardeng ka man, si Kanduto. Anya? Limalakyan ka, chismoso. Adda ka di matan inchis-chismis ka. Adamat? Aber, anya kumamat. Si kamot lang tinang istorya, nag-date kayo ka ni Merlane, kalpasan ti panagtutong ityaw. Uy! Tangiwat mo. Makitam, ha? Ang mga namamati da pa iti bagpagam. Hoy, manang Ana, agsarita taman. Apay, Karil? Chismosa ka talaga niya. Ni ay, panggapom itan nga agsaw kanyak iti kasta, ha? Bimanyas talaga tadilam. Hoy, Karil! Di nakpagsaritaan iti kasta, ha? Anya ti chismis mo may papan kanyak? Adayamat! Nangibagamot kan ka dayta? Anya ngawan, imbagada kanyak nga istoryaan na kano? Ammom, Karil, ading ko, no adda asok, adda kano apoy. Anya? Adda lang mat nang idanon kanyak, masikog kakano. Makitam, dipod no? Anasikugan ka iji Manila, bayat di panagadal. Ay! Tawagan mo itangawat mo! Ay! Anya nga ro, tiarami din tayo ita. Agpaada kayo, nga dareklamo na. Chismosa nga minday ta babae, kapitan. Apay, masuron ka? Pudnomat nga minagaranggandyang ka? Gunggunam? Ay, salbag ka! Nagapgas ti kinaramutam arupak. Agpiglat lakit din daytoy. Awan bibiyang mo itibiyag ko. Oy, siya! Pakpakanan na kaya ta ibagam kanyak no anya ti aramidak. Anya aya ti usar tingiwat, ha? Di matpagsaop, Ay, ha? sumardag kayo. Sinalbag kayo kitday. Adda kayo lang aroden iti opisina ti barangay. Adda akpa iti sangwanan nyo. Agriri kayo pailaan. Ayop nga minday ta babae, kapitan. Bayadam ti panang karamot mo iti rupak. Saanen ama ikatipiglat na? Puisit ka! Pusa! Ganabang! Chismusak! Ganabang gaya! Anay ko! Ay, sumardag kayo! Ti rupak kinaramutan manan! Mangibabain ka launayan si Kaana. Anya nga deka? Umdas pa yun, apaka kapitanam day tangaramid mo. Isugayam ti muna. Kita man ti kinaramutan na iti rupak. Malalam. Ora aging bagday to, isaanin na maikatipiglat na. Siyempre, saan mo't ahusto tinaramid mo? Anya? Nasaya at ayang arudmat, nga istoryaam amasikog, nga aganak ngawan asawa na day di babae. Pagnamat ita, masaron kit din.
Sus kaaya, ana. Panunutom mamut dayta. Aramid aya tinanakman dayta. Oy, ana laglagi pam tay pagsasao ako nana. At tinagsanga ti dila na, masiwak ti ngangana. Dagi sapay ang babae ti isakit mo, bestre? Ana? At siguro pa naggustom kan pana niya. Ngamin, sisik ka ruden ang babae. Tangiwat mo! Padnamat! Tano saan na sisik ka ruden? Apay abasta nagpasikuglatan alaman. Ay, naana aya. Mapan ka iti ayan day di babae. Sumargal kan! Apay nga rod nga isakit mo. Di mo tilablabidam. Ha? Dahito iti makunak ana. No di mo isardeng day tangar amid mo. Panawandakan. Anya? Jak kayat adumakkel dagiti anak ta amay sa chismosa ti inada. Ha? Kamakabain ana. Kasta lang arudan tinamsaakan dati tarupam. Di ka pala agnakam. Ditan tinaggibusan ti istorya tayo ita anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinagsanga adila, masiwak tingiwat na. Tampok dito'y programa tayo anapoluan. Kaskalaki Biyag!